Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 2024 tuje makuru yo mu Kinyarwanda. Genda umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama uramahoro? Muramahoro bwana mushakamba mwiriwe neza. Yego twirirwa nyamahoro. Yego tuje rero mu makuru reka tudatinze tugaruke ku ngingo z'amakuru. Isake ihiriwe imirwano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi tuza kuganiraho no kurebera hamwe ingingo ivuga ngo Lorenzo yaganiriye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya gatatu, ingabo za MONUSCO zikomoka mu Buhinde zaba ziri Kicanga. Yego biri kuvugwa. Ingingo ya kane, umwuzure Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urimo gucibira. Ikindi rero tukiza guheruka ni uruzinduko rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azagirira muri Afurika muri Angola, igihugu cya Angola mu mpera z'uyu mwaka. Yego. Reka tudatinze bwana mushakamba tutangira amakuru yacu. Isake hiriwe imirwano bwana mushakamba ariko ngo ntabwo byari byoroshye pe. Ntabwo byari byoroshye. FARDC yatakaje mbuganye mu kanya gato gashize n'imboni ya radio televiziyo Nuru ya Mashariki mu mujyi wa Goma. Ambwira uburyo ambulance zirimo zicicikana zitwara imirambo bwana mushakamba. FARDC yatakaje kandi ni imirwano yatangiye nyuma ya saa sita, yatangiye mu masaha y'isa munane, aho FARDC n'abandi bafatanya bagize batya bati tuzamuke dufungura umuhanda. Barazamuka bikoza hariya Rutobogo. Abantu baribuka ko ubushize twababwiye ko M23 yafashe kariya gace ka Sake, ariko ntabwo ijya kunda kwicara hariya hasi mu kibaya, ahubwo yongera ikisubirira mu misozi. Yisubiye ruguru rero mu misozi bagira ngo yahavuye bakagenda bagiye kuhafata. Aho rero niho bagirira ibyago. Uyu munsi rero bakaba bazamutse bagana hariya hitwa ku Makawa Rutobogo. Ariko ku Makawa ntabwo bahageze. Bafashe iriya nzira yo ku Makawa. Bwana mushakamba byababereye bibi ngira ngo nawe wabikurikiranye. Bapfushije abasirikare benshi tutarabasha kumenya n'umubare, ariko harimo n'abasirikare bakuru. Nibyo bwana Sentama bagabye igitero bageraga muri 250. Urumva bari benshi bihagije. Barangije binjira mu bice mu 23 irimo, ariko kubera sharing zimaze iminsi n'imirwano ihamaze iminsi bagira abantu babaha amakuru rero batamenyereye iby'igisirikare, batazi n'amayeri ya gisirikare, bakabeshya ko mu 23 yaba yasubiye inyuma. Nuko byaje kugenda rero barinjira bumva ko bagiye gukubita mu 23, cyane ko bumvaga ko hasigaye abaye mu 23 bake, ariko bisanga baguye mu menyo ya rubamba maze bahatwa umuriro ukomeye cyane. M23 yabaretse bayinjiramo neza, abundi bamaze kugera muri target neza, ubundi bahata umuriro. Nuko byagenze birumvikana, nawe urumva abantu baguye muri ambush imeze gutyo, hapfuye benshi nubwo umubare utarajya hanze, ariko hapfuye benshi bashobora kuba batari munsi y'ijana bwana Sentama. Yego bwana mushakamba ngo ntabwo byari byoroshye. Nakunze yabimbwiye nijoro n'ubuzare z'igitunda imirambo y'abasirikare ba FARDC n'abandi bafatanyije bwana mushakamba. Ariko Sake iranze baye rumaranga. Sake yabaye rumarangabo neza 100%, usibye no kuba rumarangabo yabaye na mubambiro. Yabaye aho babambirwa rwose abasadeka aba FARDC aba Wazalendo n'abandi batandukanye, kuko ariko nanone nibo babyitera kubera abayobozi babo banze kuva kwizima, kandi abo barwana nabo n'abahanga, nabo iya Sake barayibateze
nubwo batabibona barayibateze. Rero igomba kugabanya imbaraga z'umwanzi w'intare za Sarambwe. Birumvikana iriya Sake igomba guha intare ibikoresho, iriya Sake igomba kungukira intare za Sarambwe ku buryo bwose bushoboka. Rero nibemere bawote nibo bawucanye. Yego urakoze bwana Mushakamba. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo iyo twumvise ko Perezida Lorenzo wa Angola yavugishije Perezida w'u Rwanda akavugisha uwa Congo, nta kindi duhita tubihuza n'ibiganiro bya Rwanda bwana Mushakamba, tukanabihuza n'ikibazo kiri hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'iya demokarasi ya Congo. Bwana Mushakamba, byaba bimeze bite? Nibyo, habayeho ibiganiro, ariko ni ibiganiro bitari bihuje abantu batatu, nubwo birimo abantu batatu. Ni ibiganiro byakoreshejwe telefone, aho Perezida wa Angola Lorenzo yafashe telefone ahamagara Perezida w'u Rwanda, baganira ku bibazo byo mu karere, ku bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ku biganiro bimaze iminsi bihuza abaminisitiri. Nyuma y'ibyo nanone arongera aganiriza kandi Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, baraganira. Urebye nta kindi baganiraga kidasanzwe, ni kugira ngo barebe ko hari icyakorwa ku byemejwe, nubwo bigoye bitewe n'imvugo zituruka i Kinshasa. Ngira ngo nyuma ya Minisitiri w'Intebe watangaje ngo u Rwanda rwemeye gukura ingabo 4,000, noneho umwe mu bakomeye muri mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo we yagize gutya arabihuhura, aho kugira noneho nk'uko havugwaga 4,000 we noneho arabitumbagiza abigeza mu 20,000. Bwana Sentama, ni ibintu bigaragaza ko imbaraga Lorenzo ari gushyiramo bazazica intege. Usibye no guciza intege, Kongo izagenda imurerege kugeza igihe azacika intege cyangwa akabivamo burundu. Ngira ngo na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, umwe mu bari muri ibyo biganiro, yatangaje ko ngo bizamara igihe kinini. Kubiha igihe kinini, kubitega iminsi, nuko azi neza icyo yavuganye na sebuja cyuko bagomba kwitwara mu byo basinye. Bwana Sentama watangaje ayo magambo ko ari 20,000 u Rwanda rwemeye gukura muri Congo ni uwitwa Andre Mbata, akaba ari perezida wa komisiyo ya politike n'ubutabera cyangwa ubucamanza muri Assemblée Nationale ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urumva ntabwo byoroshye kuba izi mvugo zica kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi zigatangazwa n'abakomeye i Kinshasa. Yego bwana Mushakamba, ibise urabona ntacyo bizagira nk'ingaruka ku myanzuro y'u Rwanda? Ibyo batangaza bizagiraho ingaruka kuko ntibizubahirizwa, ariko ikintu cyitwa cyangwa se ikindi kidasanzwe kizazamo nuko imbaraga za Lorenzo zo zitazatanga umusaruro cyangwa umuhati akoresha bitewe n'izi mvugo. Izi mvugo ubundi ziragaragaza ko ibyo bavugira i Rwanda babirimo 0%. Yego urakoze Mushakamba, tukomereze hariya nyine mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo za MONUSCO zikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, ziravugwa ko zaba zasubiye ikicanga mu birindiro byazo. Abanyekongo batizigiye kumara iki? Nabonye barimo bavuga bati ziramutse zigiyeyo byaba ari ukutugambanira kuri M23, ariko simbihamya, ahubwo ngira ngo zarabafashije. Hari benshi zabitse hariya bamaze guhanga umuriro bateye mu Bwiza, barakubitwa, bamaze iminsi hariya, nyuma baje kuhava bacitse, bakora urugendo rumeze nk'inzira y'umusaraba, urarwibuka? Yenda tubatahazi, zaragiye zimanuka
hariya Muhongozi zifata inzira igana Mpati, ubwo ndahavuga mvunaguza. Yego. Zigeze ku ishyamba rya Gori bazamuka mu bice bya Busumba Kibarizo, zikomeza iyo nzira ziza guhinguka mu bice bya Gihira n'ahitwa hariya hakurya ya Muheto hitwa ndahibagiwe ariko ndibuze kuhibuka. Ubwo zihinguka Muheto zitambika umuhanda wose, ziragenda zihinguka Rusheberi, ziza kuzazamuka iriya nzira yerekeza Rubaya. Byari mu gihe AFCM 23 yari itarahafata. Aho nari nibagiwe zanyuze zivuye Gihira, zaciye hafi ya Mukoto zifata Gihira, zambuka ahantu bita Ikibugu. Ikibugu rero zambuka zijya ku Muheto zica inzira yo hasi ku ruzi, umuhanda uhari, zihinguka Rusheberi bwana Mushakamba. Rusheberi ni hamwe wazibonye mu ifamu zicaye mu biti, ifamu imeze neza, bazakiriye hariya ngo barimo bazizimana. Ubwo abo mvuga bahagiye n'Abarundi na FDLR na Hibu, ziriya ngabo z'Abahinde zari zahishe hano. Yego. Rero Kongomani baravuga bati ese zigiye hariya ntizatugambanya kuri M23 zaba zigiye gukora iki? Ariko ubwo natwe turakibaza bwana Mushakamba, mu bushishozi bwawe urabona zigiye hariya zaba zigiye kumara iki hariya? Kuba zaba zigiyeyo zahoze muri operation Springbok irwanya M23 igatsindwa, baba bagiyeyo nk'amaneko cyangwa nk'abanzi nk'ibisanzwe, kuko si rimwe si kabiri M23 ishyira hanze raporo igaragaza aba MONUSCO bagambanira M23. Rero icyo byaba bivuze cya mbere nuko baba bagiye Kichanga mu mugambi bashobora kuba baziranyeho na leta ya Kinshasa, kugira ngo cyangwa n'ingabo za FARDC kugira ngo bagende batanga amakuru. Usibye gutanga amakuru bakore n'ubugambanyi. Gusa ikiriho kidasanzwe nuko abajyanywe nabo mu Buhinde ntabwo ari abo muri bya bihugu biba muri SADC yaje kurwanya M23. Bisobanuye ko M23 kuko kujyayo bagomba kubanza kuyimenyesha no kuyibwira. Izo ni nuza izaba ari amategeko babahaye, amabwiriza babahaye bati mwaza mwagira ntidushaka bo muri bino bihugu. Ibyo birumvikana byaba ari byo. Ariko nanone ikindi ntabwo bajyanweyo ni neza bwana Sentama, kuko yaba bakoresha bo ku ruhande rwa MONUSCO ndetse nabo bakorana nabo nta rukundo nta n'impuhwe bafitiye M23. Nta nubwo bishimiye kuba M23 iri gutanga amahoro muri biriya bice, ntibishimiye kuba M23 iri gukontorora biriya bice, ikaba cyane ku mabuye y'agaciro aho Bintou Keita yavuze yashinze iryinyo ku rindi avuga ati miliyoni magana ngahe ingabo za M23 cyangwa M23 AFC barayinjiza. Rero ni ibintu byari babaje cyane, ubona ko kuba baba boherejeyo zino ngabo za MONUSCO hari ikindi kibyihishe inyuma kandi kitari neza kuri M23. Nibyo Mushakamba, nta wapfa kuzizera cyane ko twumvise MONUSCO ivuga ko igiye gufasha FARDC. kuba barabyivugiye rero ikwiriye kugira amakenga. M23 AFC ikwiriye kugira amakenga y'aba Bahindi, cyane ko bwana Sentama harimo hanategurwa n'ibindi bitero simusiga bikomeye cyane. Reka tuve mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo ugiye mu kirere ugenda ni ibirometero biri hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 3 kugera i Kinshasa bwana Mushaka. Yego. Urumva ukuntu ari kure. Ubwo rero twagiye tugeze i Kinshasa, ariko ngo hari umwuzure nk'uwo ku gihe cya Nowa. Nibyo bihuriranye na Kinshasa uko iteye, ibintu byabaye ibindi. Urabizi Kinshasa ahantu henshi batuye by'akajagari, ibyo ntitwareka kubivuga.
Kinshasa usibye ibyo gutura by'akajagari n'ubusanzwe hasanzwe umwuzure w'umwanda, imvura yoroheje iguye, bisobanuye ko imihanda, amarigore cyangwa se imigenda itwara amazi yose yarazibamye. Rero ibyo ngibyo ni ibyatumye, ni ibituma umwuzure ufata indi ntera igihe cyose haguye imvura nyinshi. Ariko abaturage ikintu kibabaje nuko leta nubwo hari ibyo yatangaje byo kwikiza, ariko yabitangaje nyuma y'induru n'igitutu cy'abaturage, aho wabonaga leta itabitayeho. Bwana Sentama, amakuru aremeza ko yari imvura idasanzwe, ariko amakuru akemeza ko iyi mvura yo mu mujyi wa Kinshasa nk'umugwa mukuru ugaragaza n'ubundi igaragaza n'umwanda, cyangwa se kuba ari umujyi uteye nabi, atari uko wakakuye kuba uteye nabi, ahubwo kuko ari umujyi umeze nk'udafite nyirawo. Rero abantu babuze uburyo bajya ku mashuri, abana, abanyeshuri, abarimu bajya kurema mu masoko babuze uburyo bayarema, bajya mu mirimo babuze uburyo bagenda. Ngira ngo twagiye tubona amashusho menshi, abana mu yindi minsi bajya ku mashuri baciye ku mapombo cyangwa ku mpombo zitwara amazi, z'amatiyo y'amazi zimwe nini, bagenda baca hejuru y'amazi, ubona ari ibintu biteye risike cyane cyangwa biteye impagarara, ku buryo ubona umwana aramutse aguye yahura n'ibibazo. Rero Bwana Sentama, uyu mwuzure wibanze cyane muri komine Gobe, ifatwa nk'umutima wa Kinshasa. Igitangazamakuru Radio Okapi cyasobanuye ko abantu benshi bafashe icyemezo cyo kuguma mu ngo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo, ab'imitima ikomeye abari bo bajya mu kazi. Abaturage bagaragaje ko imiyoboro y'amazi yo mu mihanda yangiritse yagize uruhare muri iyi myuzure. Basaba leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura iki kibazo kugira ngo iki kibazo kitazongera kubaho. Bagaragaje ko kandi batari kubona ubufasha bukwiriye burimo n'uburyo bagomba kwitwara muri ibi bihe bigoye, ndetse n'ibyo bashobora kwitega bijyanye n'ubukana bw'ibi biza. Amakuru akavuga ko imvura ishobora gukomeza kugwa, uretse ko benshi mu baturage batayafite. Urumva ni amakuru bihererana, wagira ngo nta kijyanye n'ikigo cy'iteganyagihe bagira. Ku rundi ruhande, uduce twa Kinshasa dutuye mu kajagari, turi mu byago byo kwibasirwa n'ibi biza kurushaho. Icyakora gahunda zijyanye no kwimura abaturage bari mu kaga ntiziri gushyirwamo imbaraga nk'uko bamwe mu baturage babigaragaje ku mbuga nkoranyambaga. Rero Bwana Sentama, kubera ku kajagari batuyemo, kubera ayo mazi y'ibiziba yuzuye mu nzu zabo, ari kwinjira mu nzu n'ibiki, abantu bari kuvuga ko bashobora kuziramo indwara nka kolera ndetse n'izindi ziterwa n'umwanda, zikaba zagarika ingogo i Kinshasa. Urakoze Bwana Mushakamba, nahoze mbona abaturage binubira ubutegetsi bw'i Kinshasa n'ubwo ku rwego rw'igihugu muri rusange, bavuga ko ntacyo babamariye. Iyo baza kuba bakora neza, biriya ntabwo byakabaye biba Bwana Mushakamba cyane rwose. Yego, reka dukomeze rero tujye ku ngingo yacu iheruka. Hari amakuru amaze gusohoka kandi yanatangajwe na perezidansi yo muri Amerika. Yego, iyo bita White House, yabitangaje kuri 16 z'ukwa 10. Yenda ndabanza nsome inkuru n'ikinyamakuru RFI cyabigarutseho, igitangazamakuru. Yego, inkuru iravuga iti, iri mu Cyongereza, iravuga iti US President Joe Biden will travel to Angola in early December. Perezida wa Amerika Bwana Joe Biden azagira uruzinduko muri Angola mu matariki abanza y'ukwezi kwa 12. Inkuru igakomeza iti, rescheduling a trip originally scheduled for early October that he had cancelled due to Hurricane Milton in Florida, the White House announced on Wednesday, October 16th. N'uruzinduko yari yarasubitse kuko yagombaga kuba
yarujemo mu matariki abanza y'ukwezi kwa 10 aza gusubika bitewe n'uko muri Florida mu gihugu cyahitwa Florida muri leta ya Florida hari inkubi y'umuyaga yari imeze nabi irimo ibintu aza gusubika urwo ruzinduko none azarusubukura mu ntangiriro z'ukwa 12. Inkuru igakomeza ivuga iti the Democrats had promised to visit Africa in 2023, a continent where a struggle for influence is being played out between the Chinese, Russian, and American giants. Uyu mudemokrate, uriya muperezida w'umudemokrate, yasezeranyije ko azasura Afurika muri 2023, umugabane aho hari intambara yo kugira ngo bigarurire ndetse Afurika ibe umugabane bafite ijambo. Iyi ntambara ikaba iri hagati y'Ubushinwa, Uburusiya, aho bahanganye na Amerika. Ibyo bihanganye bikaba bihanganye na Amerika kugira ngo buri umwe yumva ashaka kugira ijambo muri Afurika kurusha undi. Bakomeza bati but the trip did not take place. Icyo gihe rero yari yateganyije kuza mu kwa 10 mu ntangiriro, ntabwo uruzinduko rwigeze ruba kubera iriya mpamvu twavuze. Yego. This will be President Biden's first trip to Sub-Saharan Africa. Uru ruzaba ari uruzinduko rwa mbere Biden agiriye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. It will take place in the first week of December. Uru ruzinduko rero ruzaba mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 12, according to the White House. Ibyo ni ibyemejwe na White House, Presidence ya Amerika. Nana Mushakamba, Biden agiye muri Angola, kandi ikigaragara koko nk'uko babivuga ahangaha, biriya bihugu byaba Ubushinwa, byaba Uburusiya, byaba Amerika, usanga bifite ukuntu bifite akaboko muri Afurika n'ijambo hano muri Afurika. Bwana Mushaka, Angola tuzi kirimo gukora uyu munsi, tuzi imirimo irimo, ngira ngo tumaze no kubivuga. Ese ruriya ruzinduko hari icyo ruza kongera? Hari isano rwaba rufitanye yenda n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Bwana Sentama, ntabwo byabura bitewe n'uko iyo urebye uyu munsi politike cyangwa se ibivugwa ahantu hari inkuru abantu bakeneye kumva muri Afurika, usibye muri bino bihugu byo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba, hajemo kuba Uburusiya burimo bugenda bubyigarurira, birimo Nigeri, birimo bino bihugu bindi bya Burkina Faso, ndetse n'ibindi bimaze iminsi bamo amakudeta biyobowe n'abasirikare uyu munsi. Ariko usibye ibyo ngibyo nabyo uyu munsi bitari kuvugwa cyane, uyu munsi amaso y'abantu batandukanye ari kureba cyangwa ahanzwe muri Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu bibazo bya Kongo, aho Kongo igenda ari konfuri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ibyo Kongo ishinja u Rwanda ndetse n'intambara zo muri Kongo zidashira. Ndetse nanone ntabwo biragoye ko hari umuntu waza muri Afurika ngo areke kugira uburyo ki akora urugendo ruri bugira n'isano n'ahantu hashobora kumvikanamo u Rwanda, kubera ingabo z'u Rwanda aho zigarura amahoro mu bihugu bitandukanye. Rero n'izina rivugwa cyane. Rero Joe Biden kuza agamije kwigarurira Afurika agomba kuza aho azavugwa cyane, bitewe n'uko ntabwo yajya muri biriya bihugu byo ruguru hariya. Uburusiya busa nk'aho bwagize ijambo, ariko rero agomba kuza kuri Angola, kuko Angola uyu munsi niyo ihanzwe amaso, cyangwa iyo ikivugiwe muri Angola cyumvikana mu biyaga bigari. Ndetse usibye n'icyo ngicyo,
umuntu wese ukeneye amakuru yo mu biyaga bigari abaza Angola. Rero Angola iri trading cyane, iri kuvugwa cyane, cyangwa se amakuru yaho afite ni nk'umutima wa Afurika y'Amajyepfo ndetse na Afurika y'Uburasirazuba kubera ubu buhuza bwayo. Ibyo rero bigatuma ibona ko nk'Amerika igomba kwicara ikareba igihugu izasura, uruzinduko rwa Amerika rukagira impact ku bihugu byinshi byo muri Afurika, kandi Uburusiya butarateramo akaguru cyane, rutarakandagiramo ku buryo buhamye, kugira ngo uwo bahanganye bamubuze kwigarurira ibihugu byinshi byo muri Afurika, kuko nubwo Afurika iciriritse cyangwa ari bayibara nk'ibihugu bikenye cyangwa nk'umugabane ukenye, ariko Afurika nanone ni umwe mu mugabane ufite abantu benshi, ni umwe mu mugabane abantu bose ibihugu byose bihanzemo amaso, kuko ni umugabane ufite ubutunzi kamere kurusha ibyo bihugu bindi, nubwo byitwa ngo ni ibihugu bikomeye, ariko byose birazi neza ko ubutunzi bifite, usibye wenda nk'ibyo muri Aziya nabyo bifite ubutunzi, ariko byinshi nk'iby'i Burayi na za Amerika byose biza gusahura muri Afurika. Bwana Sentama rero bakeneye ko bagumana Afurika, bagumana ijambo kuri Afurika. Noneho urebye n'igihe ayisuriye urabona ko abikoze nko kuvuga ati ntazitwa ngo ntacyo nakoze, cyane ko ari mu minsi ye ya nyuma kuri Afurika, kuko uko byagenda kose nubwo bakomeye kuri Afurika, ariko bakeneye Afurika mu bundi buryo, nubwo nyine baba badashaka kugaragaza ko ari umutima w'ibyo batunze. Urakoze Bwana Mushakamba, ngira ngo tugeze ku musozo, ariko Bwana Mushakamba umunota umwe. Yego. Ikibira dutambutse tutavuze ikibira ntabwo narara neza Bwana Mushakamba. Neza ngo ikibira yari yarakiragije Muramu. Ni ibivugwa ko ikibira yarakiragije Muramu, ariko ntabwo byakwizerwa kubera ko buriya Muramu wa perezida bakomeye cyane. Gusa nanone ntitwabisuzugura, ni ugukomeza gushakisha ayo makuru, ahubwo andi makuru ahari nuko hari imirambo yabaruwe igera muri hafi 500 irapakirwa. Ikindi ngo hari bamwe mu bari baratwawe bunyago bagera muri 17 muri 70 baraburiwe irengero, imirambo yabo itari yarabonetse babashije kuboneka, ariko nyine nta byinshi batangaje by'uko babonetse, niba bari batwawe cyangwa se bari barajugunwe kure. Nta Muramu we waba yaraguyemo? Nta gihamya kibyemeza gihari, gusa biravugwa ko Muramu we musaza w'umugore we yaba yaguyemo. Reka turakomeza tubikurikirane. Bwana Mushakamba ndagushimiye, nshimiye n'abadukurikiye, ndabifuriza umugoroba mwiza, ariko kandi ntibibagirwe abatarakanda subscribe bakande subscribe, gukora like nanone, cyangwa se kwandika comments, ibitekerezo byabo bakabiduha muri comments. Ntibibagirwe kubidushyikiriza babinyujije Umuco Wacu TV cyangwa kuri radio televiziyo n'uriya Mashariki. Umugoroba mwiza Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. Yego, urakoze Bwana Sentama, umugoroba mwiza ku bari badukurikiye bose, bagubwe neza, Imana ibane nabo, murakoze cyane.